tu na call ria mau pe in ka so me ka akong che jol punya phone ke la som ngam la turu lu tu ko jawang chenin lemen tu na kan por ve do la voin hi ekla via school no bang hau lu ni ne motor tlan tam lu tu kong te box si kong che box si chau box si kan in to pran mai ni rit phur kan ni sia chau zong kal kan ni sia kin te hin nuam lo na hung apo konin motor tlan an la ron tamani fa te ho da tu tuna hian de chu kong sia chin chu ka thleng to a chuan satai sonin diklama ka peng do na ni so tai pia do son diklama pastor chone Inlarna diklama hang ka peng do na ta chuan heritage an sanin an soya an saphen ka lakal ni alawa angila tan son iklavia school umna khania tuna hi chonin hei tlamang ka kal don ni diklama hian kami ka mau pek na dunia so tampang so iklavia school na nia mun ka hi akong thalo nai na mun than so chon nuam lu tuk tak vek mai ni pela ni ko hi ka hi GSB han tha chau ve mara chu ru atui ka turu lu tuk hanin a horop na sang ka mane chu wang pon na kong ko siang na sat pha em bok ni ka chau te ti turu tuk he你这一代去，一代一代都上。我那个，今年公布蓝铁片够铺，这样呢。ตัวเราเป็นจุดเล็กๆเราฟังเขาเราก็เราหุ่นเลยตัวฟังเนี่ยมันเนี่ยทำได้ตัวกันตกเนี่ยตัวรู้ตัวจุดเนี่ยหลอดแม่กันheritageสักนาตัวเนี่ยตายไปที่ตายคนออกมาจนพาสตอร์ชนะคู่Inlarna anh trông trái nó hun po lo le ding thau ni khu ding to lo mo ko te tai hel hi hun nuam taka siam an tum mani sarkarin mi hian sa zo ni chon kong po hi lo thei lo na an siam thang ngai do na lai hian an se lenga so lai pia po sonin an la sa do na ni kan la kol phei zelang he lai mun hi na china ma kan soi tang khanin amun thlang chho tu ri chonin tuna ri chon kong te po boi thak ve amaro chu furte ni lo chon asia phian thawa amun hi anuam em ni akong that vak lo ang ain hi ta hian mi hin selenga hi building shan ni le don building shan ni lenga khai an sakol vek don hi tama hian so pui no be na sa me khai mun hi sarkar hian in chei bol tum na sa ni hunare me ma mun lai rem chop te chia ngai lo ni hei hetiang ang asang ba hin lo sum sima tu nan lai po hian lai hianin hian lai mun hi Mary Winchester Lakletna mun na an soi ve khani boka ai la pelo ta khan pe don mo i ke ma pong ka lo nang ma pon thon la mo ke ma pong ka lo thon thawang pelo
hey kol rilal beng khuaya in Hmun zoluti tual China sangha zariat somsari pakhatar sangha zariat somsari pani rei to khop mai ni hitla hian in English in enziaka The Willom Headhunter by Reverend J.H. Lauren Pupuang Ziak Baptist Missionary Society Archive London Ami Reverend C.L. Mingan Sang zakwa samsari paruka ala katangin zoluti an kolna le Lakletna Hmun chu helai nge hi ani ti achiang Hmun atang nge hian kachara ramut an rel. It was the month of January 1871. In the warm winter sunshine, in one of them Kolri by name, a big drinking party was in progress. In this gathering, the final arrangements for a long projected head hunting expedition to the far-off tea gardens of Qatar were being discussed. Hemuna nge hian zoluti akol. We must now return to Mary, living in a happy contentment in the heart of the Lushai Hills at Kolri village. Hedatang nge hian zoluti chu Lakletna ani. Rothang Puya turned up so unexpectedly at Kolri village. He did not find it difficult to persuade the chief Bengkhwaya that it would be wise of him to release Mary Winchester and every other captives under his jurisdiction as quickly as possible. Rothang Puya chu rinlo takin Kolri khwa alo lang hol me Bengkhwaya chu Mary Winchester le asalman dang tatla tlang taka chua mai chu afin thak berang ti in aron min theita phunni January ni somni pakasa ni sompani zoluti Laklet kum za somli champha le serchip corruption centenary phun tu te zoluti committee serchip John serchip VC1 vechung branch KTP ti amsiak ani alukhop mai rei to boka sangkha zakwa sang zariat somsari pakhat chu rei to takani Lai Hmun rem tak ni hi lo bo de to khang Lai Hmun khan so tlama poson rem lu tuk tak mek vek menia ki ta achak zela khianin I lo tunge kha chongpui nu lung len tlang oma chutiang tu chu nia kina serchip rangkal chuanin ron tlo ve ula aman hla khopani so tlama posonin enge thil sang sang thil hlui